Dobar dan, ja sam Toni, radim u TCC-u i ovo je kratak edukacijski video namijenjen prodajnim mjestima u kojima se objašnjava projekt gašenja starog Fiskal 1 i prelaska na novi Fiskal 1 V2 kojeg podržava A1 Hrvatska d.o.o. Trenutno u produkciji postoje dvije verzije Fiskal 1 aplikacije, V1 i V2. V1 je stara aplikacija, prisutna na tržištu od 2013. godine i proizvođač aplikacije je odlučio prestati daljnji razvoj i zagasiti uslugu. Cilj ove migracije je da svi koji sada koriste V1 uspješno i bezbolno pređu na Fiskal 1 V2 kojeg u ponudi ima A1 Hrvatska. Korisnike možemo podijeliti na dvije glavne grupe. Jedni su A1 korisnici, drugi su korisnici TVC-a, odnosno Fiskala 1, koji su na staroj verziji aplikacije. Daljnja podjela tih korisnika možemo reći da korisnici koriste hardware koji je u redu i hardware koji nije u redu. Također i za Fiskalove korisnike možemo kazati da postoje koji koriste hardware koji nije u redu i hardware koji je u redu, odnosno podržava V2 Fiskal 1 aplikaciju. Daljnji scenariji se odnose na broj uređaja koji korisnik ima. Znači za A1 korisnike koji su već u bazi, u Ziblu, treba provjeriti koliko uređaja korisnik planira koristiti, koliko ih koristi i koliko licenci postoji u Ziblu. Ukoliko se ti brojevi ne poklapaju u smislu da ima veći broj uređaja nego broj licenci, tada je potrebno takvom korisniku ponuditi novu licencu. Također, valja obratiti pozornost na uređaje koje korisnik koristi. To ćete vidjeti u dodatku ovom videu gdje će biti posebno objašnjeno. Za korisnike TVC-a, odnosno Fiskala, koji imaju, njih u pravilu nećete vidjeti u Ziblu pod korisnicima Fiskal 1 usluge, pa je također potrebno pitati koliko uređaja koriste da bi im se moglo sukladno tome ponuditi određeni broj licenci. Nakon što ste utvrdili koliko licenci korisnik treba imati s obzirom na broj željenih prodajnih mjesta, druga stvar na koju treba obratiti pažnju je uređaje koje korisnik ima. Dakle, bitno je napomenuti da Fiskal 1 V2 aplikacija radi isključivo na Androidu višem od verzije 4.2.2. Pa ćemo vam sada pokazati uređaje koji ne podržavaju Fiskal 1 V2, a najčešći su kod starih korisnika V1. Dakle, prvi najčešći uređaj na kojem V2 ne radi je 10-inčni tablet Eken. Specifično za taj tablet su srebrni gumbi za paljenje Volume Up i Volume Down. Drugi najčešće korišteni tablet na kojem ne radi V2 je 7-inčni Gauxin. Raspoznat ćete ga po tome što na kućištu piše Fiskal 1. Dakle, to su uređaji koje je potrebno zamijeniti. Dakle, 4 glavna scenarija. Prvi scenarij, A1 korisnik sa OK hardverom, kojemu je potrebno samo da napravi update sa V1 na V2. Drugi scenarij, A1 korisnik koji nema OK hardware, u tom slučaju mora napraviti migraciju sa starog uređaja na novi. Treći scenarij, Fiskal 1 korisnik sa OK hardverom koji mora kupiti licencu i napraviti update sa V1 na V2. Četvrti scenarij, Fiskal 1 korisnik koji nema OK hardware, koji mora kupiti licencu i napraviti migraciju sa starog uređaja na novi. U nastavku se nalaze kratke video upute ukoliko će biti potrebe da vi korisniku napravite update sa V1 aplikacije na V2, odnosno ukoliko hardware nije u redu da se napravi migracija sa starog uređaja na novi. Glavni benefit ovoga projekta je taj što će korisnici V1 aplikacije, ukoliko se odluče na V2 aplikaciju, imati najsličnije iskustvo izdavanja računa. Također će se i svi njihovi podaci, uključujući i certifikat, prenijeti u novu aplikaciju.